Dakle, vi se trenutno nalazite u Dubaju, je li tako? Pozdrav vama i gledaocima Euronewsa i eventualno gostima u studiju. Ja sam trenutno u Dubaju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Stigla sam maločas. Recite nam za početak kako je trenutno stanje. U Dubaju je u mjeri maksimalno mogućeg normalno stanje. Ovo mi je važno zbog moje porodice, prijatelja i svih naših koji su zabrinuti svakako širom svijeta. Da kažem, mi se ovdje osjećamo koliko je to moguće bezbjedno iz razloga što lokalna vlada, država, ministarstvo odbrane rade fantastičan posao i primjer su za krizni menadžment za sve države na svijetu. Ja sam tome svjedočila. I negdje ću se ponoviti, ako je već trebalo da doživim ratno stanje, hvala Bogu da se to desilo u Emiratima, zato što, sad ću vam reći novu statistiku, pošto pratim njihove medije, pretpostavljam da će to gledalce da zanima, oni su presreli do sada 184. je dan krize, 180 projektila i skoro 700 dronova koje je ispalio Iran u znak odmazde zbog ubistva ajatolaha. Dakle, situacija je pod kontrolom. Mi smo najprije bili malo u šoku i uplašeni u noći između 28. februara i 1. marta, jer nismo znali šta znači detonacije i odjekivanja. Međutim, kasnije su objasnili da oni u vazduhu presrijeću projektile i da zbog toga dobijamo udaljene zvukove koji nisu ni malo prijatni. Znate da je cijeli Dubai u staklu, tako da bili smo na 2 dana otišli u Ras Al Haimu, to je drugi emirat, pošto su ovo Ujedinjeni Arapski Emirati, koji je tačno preko puta Irana. Iz svih bezbjednosnih razloga smo se vratili ipak u Dubai i zbog blizine aerodroma i eventualno skore evakuacije. Dakle, negdje možemo da kažemo da dani i život ljudi u Dubaju i Arapskim Emiratima trenutno protiču nekako normalno, iako po društvenim mrežama i u medijima možemo da vidimo snimke različite sadržine, čisto zbog gledalaca. Je li tako? Znate kako, kao što sam na početku rekla, u mjeri maksimalno moguće normalno. Znači, funkcioniše se sa mjerama predostrožnosti, dobijaju se obavještenja kad treba da budemo u zatvorenom ili skloništu i udaljeni od prozora. Ne rade baš sve trgovine i tako dalje, ali je u redu. Danas je recimo saobraćaj malo gušći nego što je bio ovih dana, pošto je malo sablasno vidjeti Dubai bez automobila, kao što je bilo prije nekoliko dana. Tako da zaključila bih, odnosno zaokružila bih taj odgovor sintagmom u mjeri maksimalno moguće normalno. I za kraj, čisto da pitamo da li je najavljena neka skorija evakuacija? Ovako, mi smo imali jednu situaciju jutros, da smo od jutros po našem vremenu, kod vas je još bilo prilično rano, mislim da je u Crnoj Gori, Srbiji i regionalnim zemljama bilo možda oko 6, 6,5, ovdje je 3 sata plus. Mi smo dobili informaciju od naše porodice i prijatelja, odnosno link sa obaviješću Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore da se organizuje evakuacioni let iz Sharm el Sheikha koji je u Egiptu. A bili smo malo začuđeni s obzirom da smo na dnevnoj komunikaciji porukama sa ambasadorom i ambasadom Crne Gore i popunili smo formular i dali svoje podatke, pasoše i tako dalje, već blagovremeno da budemo na prvom narednom letu. Tako da bilo nam je čudno zato što je Sharm el Sheikh od Dubaija konkretno udaljen preko 3000 km. Nisu otvoreni aerodromi u Dubaju, odnosno jesu, ali za samo sporadične letove. Tako da bilo nam je malo čudno. U međuvremenu smo dobili pojašnjenje, neobično. Shvatam sa društvenih mreža jer se ljudi meni javljaju da je to u stvari let za one koji su bili u Rijadu pa su brodom mogli da dođu. U Jordanu, pardon, pa su brodom mogli da dođu. Znači nije bilo namijenjeno maltene ljudima koji su u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ono što imamo kao uvjeravanje u direktnoj komunikaciji sa ambasadom je da će let iz Dubaja, odnosno iz Emirata ili Abu Dabija biti organizovan uskoro. Mi spremni čekamo, evo reći ću vam da imamo i spremne ispakovane kofere. Evo, kuriozitet je da mi imamo i bebu sa nama od 6 mjeseci,
tako da vjerujemo, poklonili smo povjerenje ambasadi i nadamo se, još jednom da apelujem, vidjela sam da je premijer Milojko Spajić pružio podršku šeiku Al Nahyanu, vladaru ove države, da vam kažem između ostalo koliko su oni organizovan sistem, samo takođe da ne brinu ljudi koji su tamo o nama. Ovdje su ljudi koji su uslijed krize ostali zarobljeni i nemaju hotelski smještaj dalje, njima je besplatno produžen hotelski smještaj. Svakome će biti refundirana promjena aviokarte. Znači, oni su jako raspoloženi da pomognu i u tom smislu opet apelujem na našeg premijera da iskoristi svoje kontakte koje hvala Bogu ima, da vjerovatno može da se ubrza, eto, proaktivno djelujem i dajem pro bono savjete da se ubrza, da eventualno sa njima dobijemo možda što prije i što hitnije i mjesto i logistiku da dobijemo taj let za državljane koji su u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, ambasada da nas obavještava blagovremeno i eto, nadamo se najboljem. Nadamo se i mi, Ivana, hvala vam puno što ste pod ovakvim okolnostima izdvojili vrijeme i govorili za Euronews. Hvala i vama puno.